Da li ste znali da se tradicionalni sicilijanski arancini mogu napraviti u veganskoj verziji, bez gubitaka ukusa? Hajde da istražimo ovu ukusnu verziju. Dobrodošli u današnji video, u kojem ću vam pokazati kako da napravite veganske sicilijanske arancine, savršene za svaku priliku. Proći ćemo kroz sastojke koji su nam potrebni. Počnemo sa rižom, kratko je popržimo na malo kokosovog ulja, a zatim dolijemo vodu i kuvamo dok ne upije svu tečnost. Kada kuvamo sočivo, krčkamo ga dok ne omekša, zatim ga procedimo i ostavimo sa strane. U međuvremenu pripremimo naš bogati povrćni fil. Mrkvu, luk, bijeli luk i paradajz usitnimo multipraktikom, pa sve zajedno propržimo. Dodamo začine, grašak, kuvano sočivo i paradajz sos. Sve dobro izmiješamo da se arome povežu. Kada je riža skuvana, rasprostremo je da se ohladi. Kada je sos gotov, procijedimo ga, tečni dio sačuvamo za serviranje, a gusta povrćna smjesa bit će naš božanstveni fil. Sada dolazimo do najzabavnijeg dijela, oblikovanje arancina. Malo navlažimo ruke da se riža ne lijepi, uzmemo šaku riže, spljoštimo je na dlan, u sredinu stavimo 2 kašičice fila, zatvorimo i oblikujemo savršenu kuglicu. I vjerujte, nije ni približno tako komplikovano kao što izgleda. Kada su sve kuglice spremne, stavimo ih u zmrzivač na sat vremena. To pomaže da se stegne i da se ne raspadaju tokom paniranja. Zatim ih uvaljamo u brašno, umočimo u akvafabu i obložimo preznama.
Kada ih spustimo u vruće ulje, dešava se magija. Polako postaju zlatno smeđe, hrskave i potpuno neodoljive. Za kraj, od jednostavnih sastojaka stvorili smo predivnu vegansku poslasticu, koja će sigurno oduševiti. Poslužimo ih sa gustim sosom koji smo ranije sačuvali i uživamo u savršenoj kombinaciji tekstura i ukusa. Ako vam se recept dopao, ostavite like, napišite svoje utiske u komentarima i pogledajte i ostale moje veganske recepte. Vidimo se u sljedećem videu.